Rero bakunzi ba Samuzo TV mbanje kubasuza nizera ko umeze neza, mbibutse bakanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero hamenyekanye igihe amanota y'abarangije amashuri yisumbuye azatangarizwa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye y'umwaka wa 2023-2024 azatangazwa ku wa 15 Gushyingo 2024. Ayo manota ni y'abanyeshuri bakoze ibizamini guhera ku wa 23 Nyakanga kugeza ku wa 2 Kanama 2024 bagakorera kuri site z'amashuri zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Abanyeshuri 56,537 nibo bakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye, barimo 23,651 b'abahungu n'abakobwa 32,886 baturukaga mu bigo by'amashuri 857. Abanyeshuri bakoze bigaga imyuga n'ubumenyingiro bari mu 30,922 barimo abahungu 16,842 n'abakobwa 14,080 baturukaga mu bigo by'amashuri 331 bakoreye kuri site z'ibizamini 201. Abo mu mashuri nderabarezi TTC bakoze ibizamini bisoza umwaka bari mu 4,608 barimo abahungu 1,798 n'abakobwa 22,270 baturukaga mu bigo by'amashuri 16. Abigaga amasomo ajyanye n'ubuforomo mu mashuri yisumbuye Associated Nursing Program bakoze ibizamini bari muri 203 barimo abahungu 114 n'abakobwa 89 baturukaga mu bigo 7 iyo gahunda yatangirijwemo. Abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza umwaka w'amashuri 2023-2024 biyongereye 23,078 ujyanyije n'umwaka w'amashuri wabanje, kuko hari abakoze bari 212,494. Itangazo NESA yasize hanze nuko ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiramenyesha abantu bose amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka w'amashuri 2023-2024 azatangazwa ku wa 5 ku itariki ya 15 Gushyingo 2024 saa 5 zuzuye za mu gitondo. NESA yatangaje igihe amanota y'ibizamini bya leta bizasoza amashuri yisumbuye ya 2023-2024 azatangarizwa. Rero ngira akaba ari itangazo rireba abantu cyane cyane bakoze ibizamini bya leta mu mwaka wa 2023-2024, akaba aribo bireba cyane cyane, ndetse nawe wabona ino video n'aya makuru utarakoze hagize nk'umuntu ubaye uzi warakoze wayamumenyesha. Rero yangakora nk'uyagezeho cyangwa kunya Samuzo TV, bibutse ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.